Dinong di masak mula tu kami natutuan di Huda lima menghidupan raya siap muda. Idok kon na dua kok kon si panau jojo siap. Idok kon na jojo muna nung narene kami so sin natutuan Huda do di kami sa do Huda do orang yang kaulo. Jara di kamu na dua ta lima laki asli matuturuhan itu ata tiar mabangkabia tiar mapahorasan dia muna asumida. Tidak yang berbungat di tikion, dia malakakna, dia maulokna. Jika dia matana, dia major. Inaruhak ko niya namang amang natutuan ni Hutate. Jolo hupadar kami majo nalawa surut sila dia punaloman si Hamyati. Raja lebih raja Hutat, buhamang baru. Waktu satu lagi, gitu. Nah jadi mau lihatin mah, gabi majalah harus mau lihatin orang itu hatta. Mono siap kami na kasubuton amang natutuan ni Hutat pagkat dia paghorasa ko. Mula di ba di hamuna kasubuton di pagkabia paghorasa do kami dan pertemuan dari tikion. Asa dapos ng kedua pagkubay pagabi puno baik baluas. Senabok matutuwa kan kita kasih gabi jika sangat matuak kana oras. Alay dong matutuwa do martapo ko si Hubi markota burung deba. Marako na tuwag kanauli berdonga do nanika. Asa kas untuk berubah, takas mau jual bola. Asa kas kita maluma, takas mana mamor. Istakas ibang gabi ang pangorasannya, takas mahamuna su namin marbuwa. Gabi majalah horas di kamuna dinatutuan di Hutat. Terida mahadesong si tua di tura di buklan rumah pamentoran dong sa Hutat. Amang natutuan di Hutat. Ia dinarodo tok dokter, ima narosian Hutat baktara. Berhitema. Tidak nagdorong botar-botana. Nagpatubo si sada buru kita di bagasak putaton. Marhitay ka hupasahat namin matuhamuna do masahutan namin. Asa hamuma manungko ditututan na baruro. Aha mapanggabiak parhorasan na lo sa pasaton na kuhita na magsahutan. So kami bisa kanihan suhuto. Tulog di hati suhutan. Redet na tutin na tutuan kita. Moya de ba di buo ko na suhuton. Narono mabe paturutan. Ima pemurung muna sa luar nasi. Sunari pe, dia muna pemburu misunan. Gabi anak. Indok kena tua-tua do. Jero titip sangkar lawan baik buru-buru. Jero situ kumbarga asa binoto partutura. Berkaria do muna jelas sekor dia mah harwatan. Mau lihat mah ini dua juta namin. Telepon namin, menelpon warga namin, presiden. Iya warga namin. Kumparan tigus mamura warga berubah siapa karak ido warga namin doa namin lebih mudah Moya tema di buah-buah muna todong namin naro isikon di papungo gula-gula muna do akkarwang muna sungay nakakami do masahiya asa panagkasi to kami do muna ima pamurwa ni sunan idagan naro muna ikityo dia malakakna, dia maulokna, dia matana, dia mandor. Gagawin dalam horas penggabian perhorasan do raja nami biaro nami ibadah satyo. Mulai dari di bawah muna paburuan sunan di penggabian perhorasan do. Ay dok kon tua-tua do bertaku muna si Hubi markuara muna. Marako na tunaw niya, mardongan do na rin. Kasi tagkaso di buba. Takas ujak bola, takas kita maluma, takas manang mabola, istakas ni bang gabi pengorasan ini, takas mahamuna todong namin barbuo. Mau lihat mah di negara ini kan, yang dapat namin di Uto, takas mah di berubah takas bola. Satu makas, ya roh namin, todong namin mah buah mata raja. Raja namin nunga bagudang anak pun namin. Naing mana pengujuan kami. Ya berjumpa mah. Doh boleh rajai ima boru nebao boru silau dahuluan. Dan takas mah juga kita tidur rajai tuhunan. Lunga rapat mengudurun nakit kami do rajai. Mas jalo pare-paren bu. Setong atong iwenta natin sa ni na posong ituat baik. Sarani rajai kami. Roma kami masoba pagwaw nilai kami turajan ni ulu nami ibagatan do rasa kami
maragayan do nalaho siya tolong namin ibagay sa tiki. Mula tema di bawah muna sumutut ditaruh macam udah muna beratnya memang kebetulan apa deh. Gawi. Jadi mula tema di muna kami di bawah muna di pemerintahan. Ibe di muna sumutut. Nunga di kasih kami pemuruntan naro 5 marga purba. Naro may nasida tuha muna nalaho mangelek dot mangilu muna. Lau berdua hata, paujud kon dia kapag muna dia ka ari no saku. Jadi borusan kami na tuan ni muna, asal dia paruh muna menjaga borusan. Jadi dia mo be pengurunan. Ala ni be kami do, adong do dalan muna ngalaho makatay do at mula muna. Iso di kaya dia mudo iba tudu sepakat. Boruhan madokon pasal kamu mah tujuh ni hula muna. So ni pa borusan kami tujuh hula pula ni. Gabi magano oras kita muna natutuan namin natutuan ni Huta. Yan ang takasyo pasahat kami pertikalo tuhamuna doon namin natutuan ni Huta. Ima din na manukul pinadyan amang borungta marga purba na Rosya Bakar. Kami betong marpagilwa bato matanaman tuwan ni Batasin na pagkat binabay Tuhan manika muna ay pasok pagkakluro songsoni man ang kita na matong sa Huta. Gabi pasok nakatanapin sa kami Tuhan na natutuan ni Huta. Magandang di mahal. Pasata mo tulungan. Buat jun sosietakan asa pajun hidup tiup mah kontak bayaran mahita teh hidup pak Jadi di ula-ula nabi ibagay sa tikyo rodohan pagburungungan siapa kara reza nami karingot pasahat ko dulu-dulu di Sibanganot buang muna nasosay diyo reza nami tikpe umurang siya no buhaben otope nabun sa sibawasan ada yang nama dua naman dok bagi titik masih gopak golang-golang na ibang raw na tukpe sa sadia na dengan nami di bawah sa tikyo di batama nagugi paso-pasona dari kawas sa dalam musik pasahat lakina pwede naman nagtatamahudo tuhita Tuhan menolak saburan namin sopi kung pero bebe mugabe mungkin sopi habe nak kabe sa pasto udah yang bisa dia kati amang boro karena do pihal-hal itu pasahatan udah sa kamu na nilagyan ng mga boro so ano natin amang boro to gabi man sama horas Mauli ada mah nah jadi dia magkaraja na to sa lugar na talumobi man ang diraja di hula-hula namin sa hula raja namin Jadi yang mau tulong pa ini ni tabon aso ito. di jalur namin turun-turun si Panganono na Manganopi mahita so ano yung sa kami pala so Ang ilulong namin Pagkakuha Ronaldo so si Panganota turun marsipaligas na ba? o maneke tiyamong dumas sa lugar lagi. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa, Kau masih memberkati kami ya Bapa, sehingga kami dapat kembali berkumpul dalam acara adat ya Bapa, Bapak Sahabat Persinangon. Bapa Tuhan Yesus, di depan kami tersedia makanan minuman, kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau baru dan Roh Kudus yang baru dalam tubuh kami ya Bapa. Bapa, masih ada lagi acara ya Bapa. Engkau lah yang memberkati ya Bapak nanti ya Bapak sehingga selesai, dan begitu juga nanti ya Bapak di acara pemberkatian ya Bapak di tanggal 9 bulan 7 tahun 2026. Engkau lah yang hadir ya Bapak memberkati keluarga besar ya Bapak agar ya Bapak acara pemberkatian nanti terlaksana dengan baik sesuai dengan keinginan
perkenan-Mu ya Bapa. Berkatilah ya Bapa di dalam kehidupan kami, setiap langkah kami ya Bapa. Engkaulah yang mengurapi di dalam kehidupan kami. Terpuji dan termuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur padamu. Amin. Si pangalan ng tapangan, arong dohatan ni nama Allah berukol, binuan ni nabulong silalang, hinggan do'y rubus-rubuson. Si pangalan ng tapangan o tigudang, agyan saluhon na itakakalason. Asa sinini siyang pa, urong di rumah, o ti isosadia si pangalan ng tapanganon, tuhan di batama magohi pa sa pasurang. Gabi man ang kawas. Boleh nyari. Baru tuh tulang mangihum mah. Pas aku udah takut aku lagun. Tulang mangihum. Tulang mangihum. Iya, asal deh tulang mangihum. Baru tuh saat saya tuh hula nama kabaran tuh. Berjulur lah. Ini satu store. Raja Busana baru. Pasang itu pakai teman-teman. Manoro. Ya, percuma mau Manoro. Manoro. Nung sa kajari itu Manoro. Nung pasa manusia pistopu. Raja Nabi di kamu lagi hula-hula nama marami Manoro di situ. Si Senegalo ada yang mabaga teh hubay kami di sana. Muna pagkunan sa problema na tayo, urong pagpapagawa sa panahon. Paulian man di nagagaling ka namin. Adorong ko internet kami. Karingan ko harap ng ano. Hindi Pagparang duwit mamora, so na hindi. Terhubung namin, tinggilan ang gulong namin. At pagmaliba muna, asal na hindi. Kami naman tayo oras. Kaya namin, yung oras ng ulo na namin, sa ulo na ito. Yung ulo na namin, terhubung na naidagdag na namin, gusto kami pagkakaliya. Kaya namin, kung pinagkaliya, ini di panganon na pinagpananan di bagay ang Diyon. Ilo pinagui ang pamatan ng Diyon na isa yung walang ulo na namin. At naman kuha naman doon, pasti ko masipagpang walang buwan ang mga nauna. Kung pinagkaliya, sa diba namin, di ba tama ang kukin pa sa na? Ito yung matutuwa ng kuhul. So sa uniman na namin, kaya pinahong ko, ay naman namin. E pinagilog, igilog sila na, tapi naman doon ang doon, aring naman hato may naging di gobir. Bos mahan naman ito, sa marikibagay na mag-ilaw na namin na mga niya. Mag-ilaw ang doon. Jadi buhay ang kasunod. Kabilit pa dong namin. Gawin. Imami si panganon. Kung katarunin namin si panganon namin na sa akto na. Iba tulong na tulong na mawalasari. Iba pa di kaya sila tupak ni Hora. Ang diraja wa mo kaya pahok ko ni Amora. Mono ni naman si panganon subing mo sa suhan. Kung nahulog kami mga alok na. So puwas namin bilong ay studio kaong mga Así matuturo ang Tuhan. Sa tapay matuha muna panggabihan pasamutan. Sondok ni nagdudua. Kuna niya ay kuli idulong sa tapong. Mamaliha muna ang kalawin. Sumunina at pangabuhan. Jadi langsung kemudian musuh kami deh. Grabe pa. Jadi una sulit karangan. Tidak kemudian nagdudua jalan ng doa asa nilong mo. Jalan binangap asa silog ko. Diyan di perkumatan.
isika ini si pengaruh na pinasa muna Tuhan. Mula gugulu lang na, ito ang ito ang maulok. Jika dia mahatana, dia mandok, tidak ada diperbuat itu. Mula di ma, inamanukun na tubing huda Tuhan. Pagsabihan para sa do, Mula di ma, dia muna para anak ibang gabi para orasan. Alay no kung ito lo, parating pulunin pasigaw do. Setiap pada penahuni, akadia manas tarikota. Asa takas pa uji pulba, takas ng ujok kora. Asa takas ita maluma, takas manang mamora. Istakas ibang gabi para orasan ini, takas pangamong para pulubuan. Mula di ma, inutututugan namin sa tumakas dulu. Bigyan minagululuda. Ibagay sa Pagdiyo. Pero sa namin, pinamadala yung anak namin. Utano pasirakan ito din po ma. Doon po rin nilagay, ulaw namin. Nairaho, manang nilagay. Tapos ito po, may tuhamay rada namin. Tapos sa lagay ma, rada namin. Bangudulo ko. Anak do sa lopar namin. Doka-doka ni pagkatuloy, magdalo perpadana. Siyan, amanta, pangulin-ulies, siya doka-doka ni Uli. Lau sa dayo mong sa namin. Lau, marsok pahami, nangenek. Raja ni ulan namin, ibagay sa dayo na maratahigit mainda, raja namin. Mula di ba, di bubuwa po na para bubuwa na uli, bubuwa ng gabi, mahatahemen, imamar kong south, manang pagbuhan. Nauli man tondok unay. Aki ang matudro, kasi wala ito hata, ipasaya no, magkatiyang muna, kasi sa daro ang muna, doon suhun parkour. Jadi dia muna supaya. Kaya. Asa takas di ba botok pagbuwa kami, upa mini muna, manang upar parkour, kalau makataya mo. Jalan meluhar mengenai hutang yang buka kami, pasang tahun mau jadi petian, asal gampang kami kita jalan-jalan para orang. Dari nada orang, satu tujuh ke pagkaji orang. Kami jalan orang. Jadi, mulai ada dia muna sebut para Kumagalo kami di petian na kinasanak muna. Kasi matutuhan-tuhan sa karumanon ang kapakatayo muna, doon suhun parkour. Jadi, sonari pe dia muna suhun parkour. Iba dia sutok kami. Gabi ang magkatuto na ginatutuan ni Huta. Nung manami subok kami, jara takas di haroroan ni Pabilit. Nalaw magpatay na si Katuha muna. Ima nalaw paduahan. Jala ulido, dibubuan na sila tuhami ima na doon. Kulhami magdokot tuha muna, bigama jalo hamuna di haroroan na sila. Anong pasip po doon ay mataligian tumatang doon. Jala hamuna para buruk paranan. Di pasang tayo matuha muna, asang hamuma, manise doon takas ima di haroroan ni Pamurona. Mula niya. Gabi majan na horos di kamo na natutuan namin natutuan ni Huta. Nung natalina sa kodot si Tuwa-Tuwa, habit yoran di bukulan ni rumah pabit koradong sa Huta. Tinandik kulit-kulit tapos tuhuli-huli si sadahan sa Huta ko kita nakpo si masing mangganda. Alay namang natutunan ni Huta. At dorang so, umasahan tayo na pe. Doon namin, dan kamu menjual kuliah natin. Mula niya Maria. Gabi ba dyan oras? Ihita na marang ipa pa rin yung punta sila jola na sangapi. So ang sawalima ng tulungan sa budak, siyempre siya sa kanang margaleba. Asarang mga lusyan ng kita, parjolo, tuna dua-dua ni huta, so ang sawalima ng tulad dyan yung magburukta, imamarga buruga, naroon siyang bakar. Asa tapatahin na jolo, taparus mo siya kahit dati. So ang iba bakar na yun. Najari orang yang makatay na mahita doon ni Raja Yamang Boruta, ala na mula kurkak manong di bopar niya punta si Raja Uluan siya si nomor 7. Tinalik kulit-kulit tados tuhuli-huli, molo masa maulaw, tingahana, na di manay manang-manang nahahagi na managabing pada pulong na gabi pasinaw, ilmahukot mata asawya, o Johana. Yo, pero nga di kita dalima, di kita parang ipopera yung pusa si Raja Uluan. Asa sakat
masih Paulolo kita hujudan niya. Asa dapat natin yung hijupang natajalari alana makatay na makita rupa ni Lord dirajya ng mangurta. Upasahan tabi daw kita naman parang yung parang kita sila jauh. Mulai siya nomor 2, baru siya nomor 2, alana langsung tulungan siya po parang yung puta sila jauh siya nomor 2, inaw sa TV. Siya naman tadi, siya nomor 2. Tapos saan na tulungan na. Upasahan tabi berarti no. Gabi Madaroras kebetulan. Jadi kalau nong tahun na ipakamayaw mo, pero amin was na pila, mas mo pa sa kami. Doon ma, na malulusyon ka mo tanong pagkalan. Gabi Madaroras, urat, tunggu saat kami, tulungan sa guna shopping. Kami ng sabder sa lahat ng Buhat si Manulang Sihite. Isa lahat na naman. Jadi gabi majalah horas. Mau lihat di mana Tuhan tenang dan kahipasok kita terlumbubi pada pasal kesinan kami rohani. Ihin pa ito duri naman. Di naong ngandong utagi kita rupani kita na marhabaragi po perkebutan sila jauhan na sa kapil. Song ini mana tulong sa mudan ni masih hoki. Buru berdok bebe. Nunga saya beru kata di nalau menjakut di perdodi di raja ni mangkorta. Asa tadi na soal pandohan adi ang mapagawin natin ng katabuan. Gabi kita di na marhabaragi po perkebutan sila jauhan na sa kapil. Monototok ni somong kudulan niya Marsi Paulo. Mau lihatin tadi muna, amang natutuloy na juga di hutan. Nang pasatog perkiro rumah Tuhan na tutup kudu. Yung pinungan di masada biro kanan. Kalau lihatin naman habaran yung perkepusira jauh. Alay, alang yang katay na marupani. Kami dok din na dyan di paborota. Perjulo mo jauh na pabjo sa amin tukurin din hula-hula natin din. Wala. Gabi majan horas. Sok-sok nila nang nilagay di hula-hula natin sa duhuna. Raja nami. Marso paghamit dyan sa kung pasap-sarap si Matidong. Tuhan muna, sudah dihula-hula namin. Mulai siya hula-hula na poso sa hatunan na tuwan. Ano nang makatay na mahita, do iraja ni pamurot ka, magkakurba na ro siya bakaran. Asa tuloy ka mo, mahalo na dyan naman. Umasatan yung pagkul partikulo hula-hula namin ito. Malapit di kamu guna suhud among baru namin marga na ibahon. Now, dihon pangkateno na jalo panirayos sa kami. Amin siya bilang-bilang muna masay sangat do di baikam. Bolo siyang kami amang baru bajal hamu madinggan haroroni amang baru tayo na marga purba jala posro kang amin ay kajumpa do magkahata Marsi Paulo loa di hamu kedua belah pihak. Jadi sama nina siang kami hula-hula arito ng Raja Bumi. Dewi raja namin. Horas madia mo na ni Raja niya magboru namin margapurba na ro siya bakar. Oras maging raja namin. Ayah molohan niya magboru, hula-hula muna si Raja Uloa, tok doso magguar namin o kita do manguloy. Ido raja namin ang mga pisi. Kaya alay di beri kamujo ro paniniwala na namin ang magboru ate. Di pinamuk namin, mulai ro kabuan panino na huda siya pisang kunabakara. Sampai itu nasugot na itong kira wajah namin ang temang buruan ito. Ima ito raja. Gagabi majalah horas, kalau tarsilog si pagano dia si Tuhan lalas. Nang pinasa muna, Tuhami. Tuhan antara aja kata sa ibadah, terkemudian man ang turajin gula-gula namin sa buhna. Nung ako persagat itong kami niya. Jala sisa na daw lang mahagilo pag sinungan namin na tuwa-tuwa ni Buta. Iyong piyamang buru, asa makatahin dati. Pero nagdua-dua, ia diserbai na ba dari haripon tanah ba tadi bulan? Asa adopsi dan namin. Lawa manukut ni parharoroni raja na makboru namin. Asa tadi rahinaw din na pasang tapo mo siya itinga pantuna. Sino po timah na boru? Oh, ido ate. Daw din. Gabi. Ono tumpi. Gabi majalah horas na makboru. Oh, daw din ate. Gabi majalah horas. Ina makan, na jadi Muhammad baru. Ono pero pani, ayo lo sepata, ono terjun pero panikan, ada lo lapatan. Ayo sarong lo pani lapatan na nakingan na tuwa ni kita. At ito rin pero na kami tora do sa. Aya ono pero
depan yang mengurwate. Kita kami Tuhan mo namang mengurwate. Ay hindi pasok-pasunan kan pokok doon kita sinatong din. Ako na ko lang kabatuhan. Bida. Sige lang. Satu doon sa dariyo namang mengurwate. Jadi ako kita mo sa kami siya kami na ko naman sila doon. Gara ni diha. Kumasatan pa dito Tuhan mo namang mengurwate. Bahwa ketika kita Namang mengurwate. bagi Kita ipakaroon ngayon ang pagkinapo ng masayas doon ka na. Taruni do kami dahil las doon sa studio. Doon ito na masabaryo ng boro. Kami dito pertanyaan patunan ka naman boleh betah. Di pasok-pasutuhan ka ba? Nanunata ka muna dito tayo. Dede asibur na pinahan gabi na gudat at uwi na nakuras na tumbal. Asa gudak si buto-buto. Pati si Pertitondi. Pertanyaan pa ito na kata na berdua di betah. Mamura sa may daging saudara may tubuh si Palapag na jala si Banyang Kunhun si Paulang ko sa Luja Hita atau asa dahulu masuk si dua-dua asa si dua porta mamang unsur Slovenia oras mamu dan rejan yang mengkorunani nama satu si menurut Tuhami bagi pengganda bagi kamuna birajan yang mengkorunani jadi apa yang mengkoru asa si bigon baru bangun tahun kulitnya asa tarida kita udik di narodi di raja yang mengkorunani serta makara takas mahamu nomor 2 Raja Nabi sudah ganggu Masumbahan sudah kasih pikir aku taruh kamu di utang Nanao sepas bahan Ramu dinunggu lo sendiri dengan yang pasabangan ko gabi macam oras sa pangboru ay nak Wajib yang manggoro. Pesta sohong pasatan udah tentu aja udah nami. Ada yang manggoro lagi. Gawi. Berita di lempiram argo tahun dulu. Kaya berita doa manggoro nami nahina sandoro Bolivia. Sahado musik yang putalon hila nami. Dong berte usaha budak. Apalan kalau untuk kuliah kami. Ay harap punya namang bukuhan. Ay mau luasin dari kamu nak Tuhan luasin bagi itu orang pasatan itu orang Tuhan ini namang buku. Raja Nabi Tuhuro na lupok Anay Ibig kamuro ng korong imam Ibig sa paruwe ng lubina Tingnan mo Kasado Sopa namin Raja Nabi Ilipinit namin Ilupin na rohan ito Raja Nabi Doktor mabang guru nak siapa mabang guru mana? Rabu binuru na uwi Alay guru pada tu di hati mabang kamaragyan dia mabang guru ati. Na jayong pero kanina kita marang marami pa perjo putas na dolo na sa mati. Alam ni dong mabang guru ta nakina tapi binuru do ninna. Ang pagino niya kudaknya. Udah guru pa ni dangi ay mo do tikya mabang guru ta na hinari pa ni non tergali ko sa tela di dia. Ayo guru pa ni pertikya no pa ni pagyo mabang guru ta do pa ni nakut do lugar sa kalapot no tata dulu ke udah. Kumasa do pertikya no. Karang sa dolo. Jadi gagal adalah orang sabang. Kalau kita sebenarnya duluan, tunggu sisa ada untuk cerita hata kita, kasih waktu sisa waktu cerita dalam kulta. Sonari kurang udah dari donang maka sisi honabang, asa di dalam nasida, kopar tu tohonan di bahu dunia nasida. Pasal apa? Gabi macam kahoras kita pinapinap putus sa dolo na sangati. Iyo pinakingan di rajay, ihula-hula namin sa namo na siya naposo sa hati na may tuwa. Rajay nami. Mga tumas takas binakin nga dilihan muna nakingan kita mo. Kaya ihata ni dirajan niya mang boruta ni mga margaduma na ro siya makara rapo tinugo din niya. Yaro pero pa di pertikino tumasatan baru pa Tuhan muna hula-hula namin Anton. Jadi melihat madihamu raja nyamang baru nami marga na baho yang kata kasbe hutang nami di bakatayo mo dohon kodok pa marga burban jalan nung kata kasbe lekon na sida nalaho si sobaw na sida rapi bunumo sisa hali manobaho sisa hali manelekon bolohame siap gula-gula mo awang baru gudak majalah hamu asadong
bagi mo dohami hula-hula mo. So kanina siya kami hula-hula rito ng Raja Lunggut. Maulay na. Sumabot na natin ang guru. Wala pala nakasanay nga mangulohog. Wala siya kami tulak sa ato pangulian na puso. Wala Raja Lunggut nga mangulohog at lagi mahami. So ano ba sa lahat ng mahami ng Raja Lunggut? Bitang niya ako na polo ni Pagkawi niya na yun ang hula-hula ng isa rin. Tornado ko na siya rin. Yung mga tabula na nasa bunagi na hula-hula. Kami sa gano'n yan. Na jadi na sa pulo, doon na ito pamarataw na siya rin. Nagudali. Tapo na siya rin. Raja namin. Rabu Binuno. Rabu Binuno. Ito kay Rabu Binuno. Juga lagi dapat yang membuat. Tulong ako kaya ako biar kemudian lalu Doon. Iulan yung ulo na namin. Nung mahilag ko, Raja namin. Ibang iluha muna. Kailong muna. Raja namin. Takas do, iwalo muna. Ibagayasan. Ilang sehat, tingnan mo. Iyo binaruhan ni Raja namin. Sando. Namanya paham ni Raja namin. Masuk pa, mura din. Tulong dito na Raja namin na uwi tapos kami doon. Tulong juta dia membawa. Jadi itu masalah Tuhan yang mengamaragi hati. Amang baru akan tulong juta. Kalau dokter nak bicara juta tu mana dokter juta lah. Kati. Ay juru berwanya kau boleh dengan nak tulong kau alun situ. Nah. Satu. Baju pandita. Babala gimana Raja ibigay lain zo. Jadi boleh aja. Bihita naman maragi naman tu para nagpunta sa naguluan. Tong matapak na tiki. Lumat ka sa malbor lumani. Boleh matumpang kita. Doho Raja di pamuruang. Baik tu lihat tahu mana pinawahat ni tanya. Wah mo na sa Diyos tulo. Ang dosa niya to Raja namin. Oh, Udah di bawah. Saya durhaka. Ima mulu siya kami ang manggulo. Tornangoloy yun lagi. Kung buti may pasaka mo, ay mungkin magdungat tangyang ko habo na rupan ng maborka kasi ito po yung maborka sa pakala din ng buwate. Sa oras si pagkagan na doon sa akin ay susunod pa gulang sa matiroha. Ido. Pero lang maborka, at kung buti may at kung nakasaan ko nito yung kung karupan turbet ka muna, sa iyo mahanap para buhat kanya. Katahot ka muna ito na ito yung luta. Boleh ada mak. Diulah-ulah namin terlebih ma. Namanya Roy Hami. Itu tuntutan namin. Nagdudua ni dapat namin. Raja namin. Matang yang dohang saat kami ibagas ini Raja ini diulah namin. Dari lihat Tuhan itu, ibunya itu las miroa. Bengar-bengar do. Ulah-ulah namin ang Raja namin. Ilawat kami. Nabi na boleh tanya lima, Raja namin. Iba tolak kami. Tuhan mo na nagtutulutan namin. Di magulitudo ma. Sinamot. Na pinasaat namin. Tuhan mo na. Alay, ibagasang ikyon. O kapag di duda ma, pagdulunan. Di may duda ma, di ba kami ulaw niya. So, di ma, nagtutulutan namin. Lihat Muna para anak, iba dia pagluhat-ulat ko na dito ng luta, kami naborokan ni Tania. Uli na tutuhi. Kami beses na dito ng luta, si Tulo Pinauligo. Dirang sidorohan namin, ipagkatiyang muna, para anak daw, super bowl, sondok na dua-dua, balikan lubagay, tumandak ko sa taluan. Ari mo matutunan para ulang-ulang gulugari, at ang kasdo ang muli balik kami, mas paulolong. Iha muna beses, super bowl. gabi ang natutunan ni puta. Nung matakas be di babua tabi todong ka ima isinamong iburuta
di Panginoon na sila, di mabulusutan, iba na pinakorokan ng tangi. Jadi proses kami, natutuan ni Huda, asa ulimaro ang muna madyan. Alay adong Panginoon sa natutuan ni Huda. Sumundok ko na dua-dua, tinalim ng dorong puntar ko yung robotan. Si Sadara sa Laburdo, kita na parang kuda, ng pe asing pe barga. Natutuan ang natutuan ni Huta. Pagkuna doon, mulumad sa lo sinamot sa perburu itu matang ni Huda. Sa berjabar do natutuan ni Huda. Jadi, open niya muna, sumberang. Mengiduhan itu muna, asa berjabar natutuan ni Huda di pangkatiyonto. Jadi kalau kami mengiduhan ng kilingan, kalau bergado di bayi kami, imas namun ibulunan. Moro kami na dua-dua orasa. Abuhi Panginoon namin sa kamuna, sa Juda, dapat ginagawa lupa. Kami kalahor sa nami. At ang yung puta, jujur dulu. Baris-baris tiga din na juga pangalo. Moro ni uluan at karaga. Nabotak na kumuan. Raja nami. Tuluhan sa mga ating umul-bulu. Yan sa lupa namin. Biasa di tahun saya berburu doa na presiden kasada ang kasikoran masuk Pancasila berseri loko berarti lima deh dan kami betul sunnah lima loh itu sampai lima habis loh mereka umumnya marah Kami kalahor apa sama itu lima. jadi mau lihat nunga unibero ni terdokter nafas apa Tuhan itu menjabat dua-dua. Kalau kamu bang sejen nasida 50 juta 500 sudah 2 juta mah 5.000. Soalnya masih kami 2 juta, pala kan? Sekali na ito yung ganang. So nga yung masatong namin na ginagawa ng gawin, masatong namin dapat nagawin. Kalau ada bagi kamu na super, kena gusto mo. Alay, Bolsonaro sa raman ko ni. Kalau mungkin dia dapat tayo ro tulo. Tulo ni ang masatang na, jelas mo to masatang to. Ada yung maiko, mau di siro, mau na sa jalan. Nagudang iri dalam nauka puli mana di mata nulaw man ng gopinanggo di majutanay Raja nami doho dapat ito dua di mana Gabi macam oras kita muna amang boro namin markatrupan na Rusya Pangka. Gabi kayo Terlubog yung maparjolo ko naman natin kami tama namin natutuwa ni Huta. Boleh ada. Amang natutuwa ni Huta, nakupasatan, balik kinarupan ito hamuna. Diyan ang nasipun pwede pag-iduhan niya. Diyan ang langsung na pinaboni ni Biro pag pinipaboni na dyan yung mga burong taro na sa Pangkara, huwag natutuwa ni Huta. Yang ulang ni sinamon na daw sa pasaton na tuhamin. 50 juta mah, alay pa ito ni sinamon, o pa 5 juta mah natin. Nah, jadi ada yang bercapai dulu pada dua-dua, kesekian solusi dua-dua, baris-baris tiga jadi dulu di pengeluaran. Kalau begitu, raja ikut duluan, kalau duluan, asal waktu apa membuat dia membuat. Nah, jadi berarti senapa dibilang kan 50 juta 500 pejabat dua-dua dia membuat deh. Nah, jadi kami masalah horas, abang baru, musuh kira habujo. 45 juta, anian, itu, ayo boha. Mololumi mau nak kamu ada molohura ngapas be atau kuesan ini dosa boleh Permiko tu lah Bulakan Kenyok Bulakan Ini meron ka pa elpan sa Bulakan Dua kali pa elpan para rakta Ngayon ako sa amin boleh boleh bersama kapuni ready aí mas masih berarti ayaw siya pero kari Ido, anak hadir mo na manggura. Raja iyo manggura te. Raja iyo jolo ho man ito. Kami jolo pati jolo ni sinamo nang di na mo yung manggura te. Ya gabi majalah horas sa mangguro.
Kami betong matang yang matuamat ka naman tuwa ni bata, nung atong masailas birohan. Di na madyalo patujolo ni sinama patujolo kami sa region ng Manggoro namin, ligang na o 50 juta. Alay patujolo ni sinama o kami na unipasahan na muna o 45 juta at yung Manggoro. Di dabaling ka pa rin na 20 juta, 500 kilo, bumumasubi, 50 juta, 500. Abi betong matang yang mahamang tuwa ka naman tuwa ni bata ang Manggoro. Tunulong ka muna po ng papaganalomak, tutaruang ka muna po ng uwal na Diyo. Asa si kerja pukul mahabot yang berulima atau asa dua kali disumur kerja kaki bodan marhitik Panginoon namin to ang tanaman tuwa ni kita sa luhur na mahabot sumaya Manggoro namin si torong di paparak jala si gajang umur saat bertingan nung atong masisangkapin hujaruhan di bawah ini sinawo ng hujaruhan sa region ng Manggoro namin ipasok-pasok Tuhan kami kita saat matupang gabihan saat mana tumpang orasa sila bertuhan yang Manggoro. Nah, jadi asal pada sa losong at yung Manggoro ate. Kita tuh sila pang nabat yung Manggoro ate. Inama Manggoro? Nah, dari ko nang perasaan namin pagkita Tuhan mo ang Manggoro ate. Nah, jadi kami ba dyan oras? Nah, jadi ano nang sipulur pa dito dyan mo yung sinabot. Tuhan. Natuwa ni Hutan. Mangalak pa nila yung pihak siya hula-hula na sa luna. Siya hula-hula na. Dalam keurasan ini. Gabi, atong panandayan ni Mati Manggoro ate. Suya pang naubati. Alay mo suya pang naubati ang noon, takas do pero mo Manggoro ate. Ano na Manggoro ate? Nah, jadi mo subuti pasanta mo na ro Panginoon, perhite yung nahijiro pa nakakay na pasanta mo takas do de. Gabi ro Panginoon. Perhite pasok-pasok na bilo na chat ko ba mo. Guru maro ang iraday so Kira Manggoro kan, jadi gabi pa jan horas. Nah, jadi mo suya pang naubati bagi at natarsimot sinamot ng 10 at yung Manggoro ate. Sa ako pa sa tabi pero dyan udah-udahan. Naturbus na ito ito magkalaya ate. Maro sinapang naupati ka naupati takas pabrik ka mo tadah mo na ate. Kaya ito jowat tuhani. Kan manong ate. Cuma nagbesi-besi manapak yung Manggoro ate. Bakit nasa juga? Ino Manggoro kan? Raja Nami Bolo Manggoro muna alagulag to boto ulag-ulag to lolo yami pe tuloy-tuloy ng Manggoro ng malagulag ulag-ulag na humasok na Manggoro niya asa nagabitong niyari niya ito pasahan kami hatanaw ni hatanali kamardungan pasok-pasok tanumumi mo na si Tokram kuha mo na Manggoro na ay guru nang macalaw ni din ni sa mo na guru muna doan. Ito sa pa Manggoro. Jadi pero pani, alam si puro pa sa kami. Tutulang aso pa sa tangke, tutulang si Jalo. O hinay ro na. Imo, gabi. Tulong-tulong ni Manggoro mga ulo na namin ala ko mo na ulo sa dito. Sa pulihan Manggoro. Ono man ribu ma ra na mi Pakita. Mula tutulang namin. 15 Manggoro. Tok 200,000. 200,000 ang kape. Oh, 200,000. Nah, buti na Manggoro. Gali. Yan terbiasa doon. Alana tulang-tulang robo ko na tulang ko na niya. Ko na niya tulang-tulang na julo. Alay, naik manusia. Kan Manggoro kan, ayo pero pali. Hula-hula rito na udah gabi mo na niya. Asal lagi disagak ya kau udah kuha, udah tetap Manggoro. Contohnya, mau Tuhan yang 600,000 pakai na, tutulang na, betul udah na, ada tahun rupiah 200,000. Kuha udah tabayad, udah non dapat apa tuh? Raja nami masuk paruhan, ini kami juga bersekutu yo. Iman na buhay sa paukan raja nami. Orang beras mah pakai na di raja udah nami nebang. Tulong riuma, udah nami. Mereka hari itu orang pakai raja nami. Iman sopan. Berarti kalau atong katulong-ulay no? Kasi kurang-kurang natok na mamang. Poso lang mulai. Oh, iyo. Kurang itu pas atong nani bang nakun na sa kanya. Berarti Manggoki mahanit yung Manggoro to labas na pagradyan hula-hula tadi. Gawi. Asa sikat hula-hula to. Alam naman ang nabukatin kasi to. Yung hindi nga hula-hula to. At yung Manggoro. Jadi gabi macam na horas. Tersebut siya Manggoro namin. Gawi. Buha. Sirap manis. Asal tubuh sa Manggoro ate. Raja nami sirap manis.
Saya dua orang. Saya dua. Oh, yung tato, saya masuk dulu. Buru-buru baru mang buru bento. Doon bisa magpunta ni Kalapulitan na mga kapatyan. Sa siya mo mo dito mo, mga buru magkas na. Rizki mo yo. Gamit na lang oras, bro, papatalagan na. Bro, ang buru din. Ay gabi pa dyan horse, bro, pa niya mga buru. Ay mo doktor pa ko sa wala pa na buru. Ay dong belum kena mo nag-ubi ka to. Wala ho masya ni. Jadi mo di mamang buru te. Kita lang mo jolo perjolo te ang buru. Obat dulu ya. Obat dua mah. Ay, obat dua. Obat dua. Tapi nangis. Nah jadi bodi yang membawa asal jolo yang kena jano mah kamantara jolo kata Gawi. Pak orang kamu majolo di tanggal Itu mana? ya ada bagi. Ay bola silang silang yang asal itu. Untuk sadari ka memang boleh bola. Ini juga dari. Oh, untuk sadari. Dia juga. Untuk sadari. Tolong sadari dari ada tolong Tuhan. Yang kamu mah. Oh, bang. Yang kamu mah satu hari kaki dia kan. Tolong saya. Oh. Nah. Mau lepas suhi nama baru. 3. Atin. Wenu. Kosong kira dia wenu yang kami hari buat saya guna orang. Oh, dia tidak pokok orang. Nomor. Ay nomor. Jadi memang baru. Dari Jadi sama kayak saya kan, kalau baru daun kalau saya itu baru lagi, bukan memang baru. Karena kan kalau masa saudara bisa kan kita sehari yang dipasangan kali, kata masuk bukan. Permisi itu ya, saya soalnya permisi. Raja kami dari waktu sebagai dari tetap serang raja kami cepat kongan. Oh iya, permisi itu. Si Buaton nama kau bukan si Gatunya. Namanya Nyakima raja kami masih aku tahu masalah kerjaan. Oh iya, namanya dia si Buaton. Udah sedang. Wah, hitam marah-marah ni. Mahir si Kulbe. Jadi waktu yang membawa si Kulbe sudah nasyangkan. Kalau orang itu tanya itu sih. Kebasahan itu tidak tahu apa baru. Dari di bulan-bulan. Kalau tanggal nakinan, ayo itu tanggal ni nak orang tu kebasahan. Numa pertanyakan dari jalan ini banget terlibat asal beliau atau bermarang. Saya kita sedunia dari bunga dorong dengan kita bersiap dari jalan ini. Kalau siap ini udah begini. Coba mengenalkan di jalan ini. Di Korea harga bibi baru berada di Makorwat. Iyo masuk Kali majalah orang. Baik kalau kamu baru mau kira sekali masih kubbe. Orang dongan tuh lahur ada wanita ya itu sih. Wahai raya namang baru harus panggilan pun sekali dari rumah. Jadi setelah itu berdoa. Kali yang baru. Jadi siap kami pemurung nampak keburukan mengirim kami mengurangi kemudahan yang saya. Yahudah ini udah sebaik itu. Jadi serapang kita jam wali. Serapang jam wali. Nanti mau lebaran kembali jam 3 malam. Jam pemasiran jam siang. Masuk gereja kan jam 10. Jadi sebelum masuk gereja aku itu so foto-foto. Usah kok kami main berulu dengan Jadi jadi seorang dan bercoba dan bermain menyelubung dan Ayo kami yang atur kami lawan bersama persilahan berita di tengah nyala kedua. Soalnya kami nuna untuk pasangan kamu aku kami namanya rumah untuk kita berada di kamu nak. Asal kita berada di tempat berada di kalau semua tetap berbagi percobaan tempat berada. Penghidupan nang potong do yung bituani masih lapor doang jorong dari nang. Jadi taringan tu urus
neng si jalur namin ko ang redalan niya. Kasi tolong kami kung para kami sa mga orang. Gabi yang mangkoro. Wala ko lang ulan na marami pa siya redalan niya. Di ba pakiluang kami ko ang redalan niya. Kristuhan mo ulo muna. Alay, ipakiluhan nga iba sa tiklo. Nutulong para redalan niya ang si jalur namin ko. Yang biasa begini mah redalan. Sa plot po masata niya mangkoro. Sabun itu yang berada dalam itu rohan. Ganti majalah oras. Usap kami di Indonesia. Iyo. Baik, ulos. Arang kaya mangkoro. Tadi kau tu dulu dalam ini. Mana tibe? Julung abang buru. Jadi yang orang dulu dan kami udah mah patu bahamu nga sarisan dari dalam ini. Alego, hindi kinamatonan ini. 10 itu ulos. Dapat gua ada dalam ini. Dari siya. Oh, kalau boleh lagi 20 mah kayak kamu asal Uga di hong kami mangkoro mangkoro. Tek kesibuk tek kesibuk. Uga di hong kami begitu. Dari bahan. mau ya dari dalam. Wah. Kalau na 20 na nagdala mo, uga di hong kami deh. Gabi oras. Sa kursiya mangkoro deh. Tayo mo sa Sa kursiya. urol karon ako ulit ko magirit bang urol. Wah. Siya mangkoro. Kanan gua ay surat di surat ini. Orang kalaban itu hak mangkoro. Elong do reza kami untuk tekan musik. Ibarat musik di reza kami. Manong produksi. Asai oh sini repong salo porome ko manong produksi ko nga anda. Saya yang kena pakai mangkoro. Ay mo do. Oh, lumek do. Ay sa foto amun. Uga di hong kami mangkoro. Iya. Ay Asli. Hindi ko pinana. Wah, saya ka makuruin na do. Yang tidak keborunami do. Ada ini. Iya, yung po na rin sa namin. Ewan ka ng corona na moray. Dahil sa Kaya mamoray. mangkoro ate. Bos paruh hakuna. Ba ikut terhidup dah na berunang. Bagay ito na. Reza ni. Reza namin. Gabi ang mangkoro. Kasi mau. Ibu-ibu ko mo na. Ito doon karong parang kita. Tulang sa kondong burong ka asa pangarawan. Ngayon mo na sa puno. Inuuban na rin. Pos maruhan niya mangkorunan. Sementia tadi panggiduan niya mangkorunan. Kami hula-hula muna sila jauluan. Kita hanggang mangulong. Oh ya, kemarin Tuhan itu. pesan dari kita suruhan Ano yun? Kung masuho malam pa mo na ang kalau tok Pos ko. maruhan nga manggoro. Iyo, hangi-hangi suruh ka na manggoro. Nung masuk dyan na, sige ko wala ni ulat na. Ulat ka na. Kasi nanggoy, hindi ka na boto. Ayaw. Iyo. Ate manggoro ate, mga suruhan. Gabi horas. Aham siya manggoro. Ay kalau niluntuhan nila dyan namin. Tapos mati, lang mati. Kalau kumalang gabi. Ang gabi. Ya sobrang ada. Enak kini kira sorong kita yang di Panginoon muna ulos terus sedih. Ma? Ano ba ko ulo ng gabi? Ay ito yung pinagsigabi. Oo. 100 may natutunan hutan, natutunan sa dali. Dako ng 100 niya manggoro, tutunan sa dali na. Kalau kita habis dong ada dyan namin. Bulu-bulu ng gabi. Sa paket na tuhunan na itawa. Terus sama. Kalau pergi saya meron namin. Atau kamu mah tuan sida titi marako. Wala naman. Takas ko payon na ko mga yorong dulu na. Siya kamu nabikin na rin namin ako naman. Siya kamu. Ang kamu na masir rajay, batikin naman. Siya kamu. Unang na
buat dia menggoro. Gabi. Ada lagi yang terjadi mau mata mengulur. Kalau dia begini, akan begini jadi gugur mana? Ini dong. Ay begini memang baru ada satu sibuna sarap hinaulina kan menggoro kan? Jadi ready harus Hindi na masyak ka muna. Masyak ka. mau lihat tu ready kan? Ako nagtagad pa. Isang manok na maburo pa sinakot eh. Beli dulu na lagi. Abu hari betul sih. Kalau macam ini sebelum dia. Iyo. Oh masih kok ber. Kami kalah magalihan ko. Ada mang baru? Baru kong gabi. Asa na masahat sudah dito ni huta. Atau nasi kok ber. Nasi kombe. Gabi madala oras mo lihat madituhan ta ng pasikop sinakan yohan. Yo pero nga particular to masahata dito ni huta. Ini bagi kami amuna masih pusat dalam masih lolohan. Moro sian kami natutuwa ni Huta di tani kami lumang sikok. Jadi moro sian kami madukot dalam sikok ade. Pangapon na natin. Iya. Napula isun nami nagdedeng Huta di Timon. Manaro. Na jadi nung dia mang natutuwa ni huta. Alanong si Pundo kami rupanya marsibaho na dihatan linggan. Ima taringot tuwa na naw siya na tunod ta tutanggan siya. Nung atari na yung madapok ni hinawina. Marhitay ko pa sa tami ma. Tura tuto namin natutuwa ni huta. Wala din. Jolo berjolo mga kuha mo ha. Berbeda sa kabanan ng muti. Tabi ma di dulu bulun na pinarsangabat. Maule ate ma dito hatta, maule ate ma di parfum hatta. Marulah-ulah kita madok maule ate tutuhani di sala dengan basana. Tatotong mangiring-iring parfum hatta sahatu nasibul sudi natahatai. Jadi habis ya hula-hula madok tuhamu geleng nami marganai baho nungatung las rohanami mangida di nama ulahon adat di Bagasa Sadarion jaladina labok pajalomuna di pangiduan ni Raja Niamang Boruta Imam Marga Purba Nagia batutu asima rohani Tuhan sadilehok madihita pasu-pasu na nagulangi dope asa tungboy tuari ari na mangihut ima di tanggal sia bulan pitu rap unur hita sudi madohoti jala mangulahon aka ulahon nang ta buhul di Bagasa Sadarion doron nami mahata pangaput tuhangu amang baru asa harba siti kota do susapang dawalu perbutuha mangalilit permata mangalu-alu di badia do majapal di huta marangalu-alu aka tapasu hata gabe nasiat raja ni hula-hula nak sudi situan matorok saya tua mai tutu abaramuna jujung tu sima jujung muna jala pumayatok tu abingamuna jala buanong muna mai hot maktong adi jabu asa turtu ina duhur tio ina lote hata basu hata gabe saya unang mabuba saya unang mamosen asa sahat sulu sahat tu gortean sahat tu tigaras nunga sahat ulaut berpuluh saut di Bagasa Sadarion asima rohani Tuhan sahat mahita tu banggabean sahat tu parhorasan totong ma di dongani Tuhan imma dulu Setabi ma setabi bulun di duluata keluan nomor las ni roha bersangat magwarni Tuhani di Bagasa Sadarion kapot dihita tiki las ni roha ino na pagmlokos sa ulaw ima diruhum ni pada datang tak ada batak tayo oleh atin mga bukasahat kami jumulo
dihamu akka amat taraja akka solikada saluhut duluan mangajana di bagasan tikyo dinaom parpung kita amang akkaraja nami di bagasan masniroha warna nilak kahamu sian tonga-tonga di bagasmu nalaho mangadubi kokon dohut juju ni hula-hula nami rak dohut tami songon suhut paranak nalaho mangudurhon lima yanakon ni huriyai yanakon nami dohot buhun ni hula-hula nami rajai raja nebaho manang si raja uluan nga ipasu-pasu Tuhan kita dina tau urhon janak kota sebagai joroi macalo perpadanan inon asa agiat may tutup di pahok Tuhan inon naga desa dan rumah tangga ay baru jalan dinggan naga besi tiruon musel waka arek mangibut ni hula-hula nami mau manulubi saluhut nasa akka natahatai dohok akka pangiduan ni hula-hula nami anggit ma amang akka radami hula-hula Tuhan ma diramu kolong nasihat tibata alaho bigat kita muse jakka ulawan na mangibut kapot sumanayro ketua-dua balita minapagabi itong galaw si taluan oras dohita sa luhut jalagabi yakka nawar hula-hula buru ala nong bigat kita marsi pauloluan oleh tema bahasa tami muse dihamu pangula di hurian nami huriatta di KPI nau manuturi dohot patureho sa luhut akka ulot tadi baga sa sadarion mulai siang 40 sahat kita mau mabuka dohok ngalahu mangunjungi di ruhuk ni pakatayota di namar hata sinamu kami rakdohok bulan-bulan nami rajai nebamu anggit ma lebih tabai Tuhan dihamu akka paso-paso na budang amang pemuda di huria kita baik dihamu holong nasihat debata holong nabok sanggiat kota hari namang ihong kuse lamu di baga sabdane holong nasihat debata kita lumubi ma dihamu hula-hula nami rajai no persangapi kami hula-hula nami nebaho manang raja nami di raja Uluan luar biasa do pikir-pikiri bayu tihut ulota di bagasa sadarion akka tulang na burju secara singkat do babae pakatayota di bagasa tikyon dinapadustahi kita nalaho mangalehot buhok majalo songon budi ni sinamot na kasahat kami Tuhan nasumba jujur Tuhanmu yakka kakurangan nami baik yakka pakatayon nami be baik yakka pabenan nami Tuho mahamu raja nami oparan yo putra raja rasa ngabi si raja Uluani namak kaholongi kami kalau kami genemu raja berubah menga tung bersudut-sudut kami ibar gelek kamu dia ladang nak sibuk na ada kau tobe molo si raja Uluan do tu marga berubah anggia ma dihamu amang tulang na burju kita baik Tuhan ma dihamu akka lasniroha umubi ma akka paso-paso na budang sa tibata asa anggiat yakka hari namang hidup muse molo tumpe kami na hurang lobi digenden munon giroy kamu ma kami jala pay mati-matamu lana molo kami marga berubah tetap kami merasa kekurangan dalam segi pengetahuan dalam segi ada istiadat dohot segi na menghargai akan ada dua-dua lumobi mahamu hula-hula nami beliau madihamu akka paso-paso na budang gabi ma akan ada ulang katulang
Buat kamu memahami di bagas setang yangmu nasa anggiat dapat dihami akka pasamotan nauli asal foto hami musik nalaho pasapok kamu udah bulan nami bobin na susah dia terbaik kami di bagas sadarion tadi dia dua itu tuh soalnya kedua dan sudah pulungin nanan sosako kalia dan sudah udah holon manang pasaton nami sopan pun nami tuhamu bobe abenan nami nahu pasat kami na susah dia anggia mah dapat dihita tuh kak rina mangihut sahatu nau tabur tiki nadinggan di hari tanggal sia udah pitu marat mangudurho kita tuh bagas doro di debata nalaho majalo pamas-masun ni anak kota sa bagas doro inon akka tulang na burju dapat soalnya itu dua napuratan notano yang narang masih ranggongan badat tapi pada udau atau kita masih gonggongan jadi kalau nahurang pehami di bagasan perjongtong nami di bagasan tikjon di mobil di kata naparturi songon hata pangapun songon ima songon hata siap kami pergele memuna warga berubah gabi majalah horas majalah gabi luluan nama ngasih rohana pinapsangapat amat karajay nato daripada lumobi ma dihamu salhun na hula-hula namin siyan hula-hula na poso sahat tu hula-hula na matua suang somoni dohot salhun na tua-tua na hudak kami amat ta pangulan ni huria suang somoni dohot rombongan ni amang guru nami marga purba maros yan tano bakara manang bolok delapan dere mulai hati makara raja nami di haradio muna apalan ditikyon manggogi gokon doho nami ditinggal lo kamuda kaulam narik koti ima di ulaun pudusau manang marhaka sinamut apalan ditikyon sekaligus na sobot di partupolon ni buru nami doho nanay hela nami di gereja GKP Ledong Kota akar raja nami ala nabaruru di Feulauta itu tanggal sia bulan pitu tahun 2026 tepet mayari Kamis pos roha nami dihamu salhut hula-hula nami suang sama ini akan ada tua-tua dah hudak kami dan tua-tua di hutan suang sama ini akka pangulan di huria akar raja nami na pos roha nami naik ke totong tiruang muna kami jala totong dong anak muna kami rap budur kita pada potong pamuruan nami ima marga purba di tanggal sia na naik roh suang songonima nang di saluhul amang baru nami lain nami iboto nami do akan baru nami saluhulna naum makalo jahol ulauta apala di bagasan sadarion akka mang baru na baru ito lae nung lo jahal makubasi ima nanay sipakan naung tapangan nakit saya siya namat dari Batama jalo hamu kabal sinerenggan sesuai itu naung diulah muna pala ditikyon jadi kami siat bona hasudon marga ne pawas raja uluan akar raja kami songon hatani pangapuon apala ditikyon dohonan laga on hatani na dua-dua turtuin na duhur tioin na lote hata pasu-pasu hata poda na waka pinasa muna karaja nami saya unang mabuba saya unang mabose harbangan menadalat tuhuta balatuk dan tudabu hata poda hata pasu neng naung pinasa muna karaja nami apon nami may hot marto manijabu saat disuluh masak matu bordean numasahat ulau tapala di bawah sadarion luhut mahita gabeya songon menamana bayi ang karaja nami alanakin amang buru nami nunga di bandar iluluan lawanun nasidama buru nami dihitakkan nama hamaranggi po para nagpunta sa Raja Uluan jadi pagkiluan nami sok-sok ini nang kahula-hula nami asarat pamorhato mahitan mo nakaraja nami ima buru nami siya tonga di bagas nami di kompleks pajak Tanjung Ledong so ini ba pagkiluan nami siya kami mo nakasuton mo lihatin tabay amang udah ala di surat kami nak kiningan akka hasil ni pagkateotan jolo jumulu ma di jahade
bari pasa tolong punan non apa nasa mau tunami jadi masa time itu jadi mau nanti mah terlalu di bagasan sadari lo marta tenggang kita makanya semua silap manurat ulau 40 tahun keluarga inata 10 baris tanggal 26 bulan 6 2026 dia KPP Sopuku dan KPP Tanjung Lelo nah Parjolo Rampu Pinuku mau 50 juta Tababa Jabarina 500.000 rupiah di pasar Marga Purba di Bagasan Sadarion 45 juta rupiah di Jalan Manoni Abang 5 juta naik 5 juta 500 men dohon Jabarina 22 nah apa dua di pasahan 45 juta lagi karena makan pada dayon hula-hula 30 hari bangkorau ima hula-hula di lapangan barang naik bawah sudah jauh luar pakai na 600.000 rupiah tutulang raja guguk barang hari torang bangkorau main 15 hari 200.000 mah pakai na serape manis na obat 2 persugian wali 2 1.600.000 mar serapan maita masuk serapan togasia tugareja may HKBP bolong 8 jam 10 wib ulau non ulau sadari iba di tanggal 9 Juli 2026 pas may hari Kamis di HKBP bolong 8 Tanjung Lelo Ilo keluar. Ulos 10 bitul lebar ma di Bangido Asuguton Marga Purba. Deke ala sa polisia tabamon tupang laduria do na 2 juta. Toro sarali 200.000 rupiah. So lima na boy di surat kami di Bagasan Sadarion Mardongan mau lihat maramusi kayak mana jadi boleh ada mak nunga tak kasih tahu manangihon yak rencana nau tahatai terlalu di sub paradat do super buru asal hono matu tu sewondok di dua tio narot tutu daduhur tio menalote akahata dot paditurion na tinuturan na kada dua do akaula-ula bonong mamuba unang mamose dia muna subuton super buru para anak di pasangan tamur tuhami ima ingot-ingot di atas pinggan nahot bigapasu nahot bulan asimat turuan Tuhan hot makan atahatai di pasu-pasu Tuhan na berisihon depat dia tiar mapanggabian tiar mapanhorasan dihita sa luhubna jadi so muse di pasangan tamuro ima boras pir asapir mapoki baul-baul pasalongan pir matonita sa luhubna luju-luju manang akka pangomoan di so muse di pasangan tamuro ima ringgit sitio suara dapat dulu matongi di hamuna tarlumobi di suparano parburu pak nigaja tuak di horan akan niraja rohamuna jara pahopun di namora asima turan tuhata di pasu-pasu masudi akka rencana di padau akka batabat dihita jala unang arong hita lupa yang kanau tahatai asal hono sondok nina tua-tua itu ruang do pertanggalan iduluk nasung apa parpubuan jupang matutu dihita akka na jinalahan jala dapot akka na niluluan berintang do bagabe tumudak kusita doa arimu do su parana gabe do su parburu ada kas do hamu di kami marsi paululuan saat isulu saat matu boten di garas nunga saat tahatai isul ima marhata hebe mana batu hata saat baita tu panggabean jala horas-horas madok maitan tuluhani ingot-ingot pemetani hor ingot horas bendahara asal satu
Sony pe ito na muy kapatu pa siya nakarata para sa karuan ito. Jadi oleh atima di Tasaluna terlubui memang itu hatta saya dalam nasibul dulata di bagasan kami doa. Di sini Roma kita Tasaluna sudah perhatian di bisa resort asal jong kita isun asal tutup lautan. Maredehika nomor. Jadi mulai kita atau saya tutup di mulai kita berhenti saya nak telepon dulu. Pasu kami pasti dia apa? Pasu kami, ode mata kami, saya sonya kon borimi, kuna pungu osuri. Renungan di hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 tertulis di Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Dalam bahasa Batak, alai nam paruntungan hian diau harugian doi hajujuran alani Kristusi. Ima sahatna martuama akan obege hatane debata jalan nopepsa. Amin. Tapasada rohata martam yang mahita. Ali Yesus Kristus na percaya kami di bagasan rohanami nang dipertibion oleh Tuhan. Takas do di botoho ulaon nami di bagasan sadarion. Ima ali Tuhan nama calo perbadanan persaripeo do. Ima ianak kon nami do guru ni hulyami oleh Tuhan. Di siaran dari Tuhan di baik kasuhu do di songan parpungan nami ala ni nasrohani nasida asa totong maho ni Tuhan nama dongani nama ngiri nasida ima ni Tuhan parguru marga raja nebaho nang songoni paranak marga raja purba di siaran dari Tuhan sa simpul do ulon namyon di bagasan kasniroha dangarong ali Tuhan nama romotungon di sini angka ulaon di bagasan sadarion. Di siarannya di Tuhan totok kami mangido tuaropamu di tanggal sia bulan pitu toho may di hari Kamis. Asa tuhon totok di basatanya di Tuhan ulaon. Asa totok di bagasan kasneroha padao ma angka bataban lea madinasida angka pacarian na dendang di antara dua belah pihak. Ima raja nebaho no marga purba totong madea kinasida kami na sumurungi diangka keluarga nasida masing-masing asa totong markame seorang nasida di Tuhan mangulahon-ulahoni di bagasan kasneroha di siarannya di Tuhan kami saluhuna na di pesta di bagasan sadarion tuhodo di basahan tami daging doto dinami asa totong ramo tamu iring-iring omahani saluhuna di Tuhan sahat tami di bagas manang udung-udung nami di bagatan kasniroha dinuji penasang warga mugarmo Tuhan margi tiana Yesus Kristus Tuhan kami amin asinirohan Yesus Kristus holong setia sa debata amata parsa orang itu diperbadia mana tutong pandongan kita mulai sa sadarion nahok may rudi sa lirin ni amin oras